Wewe mahla. Yebo. Kathi wangiignore wadonsa ihlahla umuntu omdala hamba njani? Umuntu omdala uhamba njani? Hayi ethi ngiyabuza futhi wadonsa ihlahla umuntu omdala kwaba lilayini kuhamba njani? Kuhamba njani kukhuza ugogo wakho? Ugogo kwami inkuzi yenzeni? So awungizwa mina ngikhuluma isinto angikhuluma into eziningi. Angijabula inyawo zami zigcwele amathuthuva. Ngeke ukhuza ugogo wakho. Mina mana phela ungakahambi mana inyawo zakho zigcwele amathuthuva udonsisa ihlahla ngikhuza ugogo wami. Yiko ukuza ugogo wami yaloya yini? Azange ngithi ugogo, azange ngithi umuntu uyaloya. Utheni? Angibizange ibizo lomuntu, azange ngithi ubani uyaloya ubani ngaloyo. Hayi mina sesiyambuza mahla ngoba wena uthe ngimkhuze kuthi ukuthi uyavuka phela ebusuku inyawo zakho zilamathuthuva. Ngithe mina khuza ugogo wakho ukukhuluma okuningi ungafaki into engayikhuluma ngapha emlonyeni wami. Ngikhulume ukuthi isindebele sizwakala ngathi khuza ugogo wakho. Ukhuluma into eziningi mina mfuni. Ngizamkhuza ngani phela njoba yibo ubuthakathi osukhuluma amathuthuva. Sengiqedile khuza ugogo wakho. Mina ukhuluma into eziningi angifuni. Hayi senjiyamtshela ukuthi uyaloya. Angizange ngithi ugogo wakho uyaloya mina. Angizange ngithi. Sesiyamtshela manje.